TikTok ngalenkathi uMbeje yena yedwa ngenza kwethu ebonakala yenza ivideo ngengoma kaMhlekisi. Wenza le video kuMbeje uthi le ngoma elapha ingoma nje eculwa abantu abanezimali kumele bebahlele emakhaya sebeyisebenzela. Isihloko sale ngoma sithi ngabe ungubani wasemsinga nowakamaphumulo bahlobene yini wengane zawethu. Kodwa nali iphimbo kaMbeje echaza ngalo nto leyo. Yabona ngoma 5 viewers yofika Nkosi Sikelel. Ngoba indavundavu iculwa abantu abadala awubazi batholelani ngoba ababona abantu bayisebenzela batholele omali ye-UIF azoyithatha bazoyifaka indavundavu abazi batholelani ayingabathatha imali bawolobola sebekhulile abantu bafuna ukuba sebeklina abantu nabantu sebebadala manathi sebethatha abafazi. Insizwa uMhlekisi naye ubesechaza wathi cha weMbeje phela kumele ukhumbule ukuthi mina ngengoma ngikushiya ukuya nokubuya khohlwa nje ukuthi ngabe ngicule yini engomeni. Wathi izingoma isho kahle kanje bese kuzoqhamuka umfana omude njengangensika ezokhuluma ukuthanda kwakhe. weMbeje mfana wami yabona ingoma azoyishaya kakhulu azoyishaya strong ngomfana wami. Wena ufuna uhlukanisa ukuthi usomahlanu umculo bese sikwazi ukuthi ubhilo ngapi uye kuyishaya ngaphi ishaya ngapi. Sendlulisa amazwende uduze. Mbeje mfana wami awulutho mfana wami ngiyakutshela ke mina mhlawumbe bayakwanqena abanye abafana. Yabona le ngoma oyiphikayo ulokhu uyiphika la enkundleni abanye bayivuma futhi ke njengengoma angeke ngize ngikhulume nawe awazi lutho kakhulu mfana wami. Wena ugcina ngakho kushaya amahlaya angahlekisi la behleka lokwenza isilimo. Lento yakho nje yokuzama ukudukisa abantu ayiyeke mfana ngeke isebenzele. Iyeke mfana le ngoma le olokhu uyiphika bayivuma abanye abantu. Iyeke mfana ngiyakhuza bona.